أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين عدو للظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد إخواني وأخواتي المستمعون الكرام، أوجه إليكم بتحيتنا المعروف أطيب التحية وأزكى السلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe en yetti Allah subhanahu wa ta'ala en seeditiki ala reweteɗo sona kanko. En du'anki nelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. En seeditiki ko jiyaɗo Allah, ko nelaɗo Allah. haray en hewrodiri nduɗo hiwrandu islam. musidɓe julɓe, hande kadi hiɗen e yewmo sabat e ñalande asawe ñande jeeɗiɗi lewru safar 1436 hijriya. ɗum no hawrita samedi, ko ɗum woni hande samedi le 29 novembre, samedi le 29 novembre l'an 2014. haray ɓaawo gaynugol an e alqur'ana on firo façon ji tati, gayna defte 11 gasuɗe ɗen ko bulughul maram, suwar min hayati sahaba, siratu nabawi, sifatu salatu nabiyi, e lakhdariyu, matinuddin, e muallimul qira'a, hisnul muslim, mulakhasul fiqh, minhajul muslim, e riyadus salihin. defte 11 ɓaawo gasugol ɗeɗo e gasugol alqur'ana on façon ji tati. haray miɗo natani hande firugol ndeɗo deftere 12 e tawde ko e madhabu imamu maliki, ko almudoɓe maɓɓe, ko wontirɓe e madhabu maɓɓe ko walli finde nde wiye kitabul asmawi, deftere asmawi. e musidɓe julɓe, haray ɗum ɗo ko ɓaawo landagol ko ɓuri ɗuɗude e musidɓe meɗen ɓe wonde yo en ɓeydutu kadi defte ka madhabu imam malik. on andi ko lakhdari to waɗen ka madhabu imam malik. yon noon buylandi yo en firu defte go ka madhabu toon nde tawno ko madhabu ɓuri lullude hella ka meɗen ga. yon noon haray miɗo natani hande ɓeydutugol nde ɗo deftere asmawiya e hoore lakhdari on hella ka madhabu imam malik. haray toujours miɗo ganti noon adi mi fuɗɗade wona gandal woodi ko yiɗugol, ko mi yiɗu mi jogaki gandal. haray kala faljere ko yiwɗon toon wona yo juhu on, ko yo on falji tan torano ɗon lan kadi Allah yaafuye, ando wona ɗum ɗon mi eɓɓuno, wa ma iradati illa l'islah wa ma tawfiqi illa billah. fandunde ande wonal sona moƴƴingol, kono noon kadi ko Allah tabaraka taala hawrindintala. si tawile kadi on yi'i toon ko nanini, ko jaɓini, ko weltini, haray ɗum ɗon kadi miɗo tori ɗum ɗon kadi du'anede. haray mi accay numéro contact ji ɗin ka téléphone ji e ka email ji. ko adi ko inde nden wono andirɗen noon ko Abdoullahi Kala Diallo bun Alpha Mouhamadou Wuri Kala Diallo ibnu Ceerno Fatoumata Sow jibinande Mamoun Niagara Kala. miɗo jooɗi ka capital meɗen Conakry, cimenterie Baylo Baya fewndo ɗo. haray numéro téléphone ji ɗin ko 664 60 53 09 ka Areba, ka Orange ko 628 no andirɗon noon 60 53 09, ka Selcom kadi fahin kono andirɗon noon ko 657 60 53 09, ka Intercell kadi kono andirɗon noon ko 631 60 53 09, ka Sotel gi kadi ñande ɗum kadi fuɗɗi gollude. haray ɗum kadi kono andirɗon noon fo bi mana réseau ji ɗin fof ko même numéro ko Areba tu wonno ala, kono ɗum ɗon kadi famodiral ari hakkunde meɗen Areba saabu yurmede makko nden kanko Allah awa on numéro ɗon kadi heɓike même numéro fahin wiɗen 664 même numéro. hella ka internet, ka email ji, ka YouTube, ka Facebook, ka Skype, ka Google, ɗum ɗon fof waɗa Abdoulaye Kala @gmail.com. haray hiɗen natande tafsir o musidɓe julɓe. bisimillahi rahmani rahim. haray ko adi kon kanko cheikhu yon o ardini o ɗo aya alqur'ana ka fuɗɗode. haray deftere nden hiɗen andi ko nde babunji en wi'ay babu 1, babu 2, babu 3, ko noon jokkirten deftere haalanna. kala babu tawɗo hino juuti en wi'ay babu 1 darsu en senditenmo, waɗenmo darsu 1, darsu 2, darsu 3, noon wo no fotiri ɗuɗirde. en faami ka si tawi woni dambugal ngal juuta ko babu 1 darsu 1, si tawi dambugal ngal no juuti wono ya babu 1 fayin darsu 2. haray ko noon sendindiriten.
haray ko ƴiye ɗe wonɗe naɓude si wona hara ko ƴiyal mettugal firde ma hara ka yewtere nden jiiɓi seeɗa hara no lamdi tafsir hara en yahoyta e tafsiri ndin ka sera en andi deftere nden ko muhtasaru makko o min waɗɗoy ɗen andi tafsir on no waɗa ka ɓaawo e bimana ka seraji nassu on ƴiyangal hino waɗana kowlu 4 carré murabba on coɓɓuli 4 waɗa ka hakkunde haray ko ƴiye wonɗe ɗen ka murabba u bimana ka 4 carré haray ko ɗen ɗon won en janngude kala noon ƴiyal mettugal firde ma ka yewtere nde jiɗɗi gokkum haray en yahoyay ka tafsir biri ɗum ɗon o inni wo ansi ko woni ihkum ñaawir baynam hakkunde maɓɓe bima anzalallah kon ko Allah jippini ɗen andi ko Allah tabaraka wa taala daalani ɗum ne laaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daalani ɗum ɗo goto kala e meɗen tawɗo ñaawa e hakkunde yimɓe ɗiɗo ɗum ko qur'anun karimu bismillahi rahmani rahim ko muqaddima on ni qala cheikhul imamul alim oɗo cheikhujo imamujo gando al allama jannowo kadi andinowo abdoul bari wi'eteɗo ni al ashmawiyu arrifa'iyu ko dambe makko ɗenni ko jammore makko ndenni rahimahullahu ta'ala yo Allah tabaraka wa ta'ala o yurmemo o ɗo wi'i o wi o saalani landikela mbadul asdiqa yoga e jaatigiɓe an amala nde mi gollata muqaddimatan e deftere ardinde awaligo yewtende fil fiqhu hara kadi ala madhabil imami maliki hara ko e dow laawol imamu maliki bun anasi radiyallahu anhu yoga e jaatigiɓe landikelan ɗum fa ajabtuhu min kadi mi nooti kañum on jaatigijo an ila dalika faade ko o landi kon raajiyan ka tijjagol ka tamƴinagol li sawabi baraji ɗin ka Allah tabaraka wa ta'ala haray muqaddima on no faamina en peeji ɗiɗi go'o jaka goɗɗo koyo on jaatondir e yimɓe moƴƴuɓe ɓe yamirayɓe mo ko moƴƴi hara ko yamirowo mo sifa ɗe ɗo golle e nafoore ɗimmere nden e nder darsu meɗen muqaddima on haray ko andingol en kadi jaka si musidɓe ma julɓe landike ma service mo wawuɗa tawa ko dagiɗo ko développé o dina kan haray hiɗa hani jaɓande ɓe haray ɗum ɗo fof darsu on hino wawa en hollude wallahu a'la wa a'lamu